ata ebia nekuthia nayo na kuukio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi. Mundu mwende jini na kuya kaito nini na hoda ni kwa kite ni na hoda yu maluti tamevo lakini matwete ya kakuku na kakinywaji ba ona witi te kinyaji nona ongela kasama ndio ongela kakuku nundu wisi mbesa tidina ndina ni matumizi wo kwa kumbesa tidina ni mande itangalisa mundu na payslip tiwo ani kwata pia kusimya tidina kusimya tidina ninge dia ni example okay nisi ni example lakini ngakwea unengesio othe abena thina haiye na ndoka teleme ona ndoka magenimbe ndoka tatu kono ni ya left you is tio wese kutika na kanimo food tester okay tio ni karibu asante ndi bandio na lakini wese ni wao bunangite na ndio na kaya wao kiwata kanini muno Chowoso ine nene wakanenga kuka nini tukana ume samu no oye nye ni osawa ni osawa nye nende tano mesa muno no ni sa ndo pia ni nende to yana wese masia edha mundu wende samu no na mundu mugoko ya muno masia wende to yana tiusi aye nye ndili lakini nini za otembo akando nini za uma leunesa na kuwa ni uwa kuwa ya ni mui muthuku muno kubu bai mathina bai wazi kwanza mitenye mwanga gwe kalande nuwe muthena umwe kana mitenye mwe la kubua pia kubua aye kubua wese ndiye nako yai niona no nandiko made na nondo already niona mundu wa shamba walon zobe siaku katila mala kila kindu tena no tandiko made akatela sema oyangi nondo nakwa ndienda we no muno aki ndiendete mundu wa ngomba nundu inendete mawe amakwa na no niweze mawe amakwa aida no tedi wisisu nundu late iko agree nundu late we wengi bani sawa tukande kwa we mundu wa ngomba ye lakini ba kwa mundani ni sawa baina thi already yabona buba itika manza wasebe na mundu wa mundani yeah of course yebo ko wika kwima okay bubu uyite ni wakite kana wambite kwima ni mite ni nakite nombo nene arumu itano na niona kashamba kaeko umwe nini ka irrigation yeah kuwa mwito to abubu piu permanently okay we mundu tutha mundu itikila wisi nyengo yakwa no kie kuma sako nakwe noka no wone uye nende wone ku na nyena mwe kanise tuko hikela kitali titio chuchu na choticho noko manda ko mundi okay we ndende yasema sako tuithama iko thama nundu nge lakini wisi no ngwatia niyo ya mundu na mupenzi wake lakini nye na tuye ngo yakwa ne uye yenda masako kana kwa niyo ko weyenda aye no ikulyo no ikulyo nikita kukula nesi mundu no esekala bandu kana kethe bandu baba tende ase mundu nibo bende asio ngitokethe abuba kwende ase nye batambende asa ngila sende kalicha lakini mundu tukwesoso ni yako no ni thame ngasio kamisieni okay no teso ko swani otwendeyo uwe yeah ati karibu umekaindo asante okay kuwe ubangi toto wako milele na milele bangi toto wako masako milele na milele okay yeah no you maundu ma family wamwete siana kibeti ningi kibeti ticho kiwe umanza no tangwaji no siana eso mundu ndatwana na hekalo upya eso siana suma kola kwenkai yo lakini mundu amandite pia wesingai adhima ulo amandite wisi kindu kemunye mwende nyini wani toeti na niwe ni omwani ngai nunde theti ngabiko bala nibikite na kiwango kila ni nyaka tio inasonga akoni tonya ikala ni weka ngewa ya siana ti agreement between we na kwa buti the itika decide niwe sino ndeta amanya no munde isu tilate ya baada itiba ya bedroom yes lakini ndia mwete kuikwata metoke nondo bado no nende anosoma ukethe umisia that is then nitukumilela bandu ukethe umisia nondo no nende ya masomo
ka wendo enda mundu school nye as far as ngo yakho ni izingo yesakhe yenda nye be undundeka nondu mundu amina enda kindu be unduteka niwo umise nekindu chavata muno maishani na nye no mise ndina lino na sema aku asei makwa mia sawa singe ya mutwano muno ndilikilela si mesaoka baadaye na ndio na bedhi ni issue kitumia anamoti omese ka myaka no inasonganga abe musie wiwa etewe muka mwana nebe ya mwe ya mundu wo na beange masiaka na kwika skule kana kothiwa mande mundu ngi kana ndie ndosu nwese asiala mamwe asia nasio withia inyakwata utabiche kana etha kwata utabiche ndo asosonga mbe aye mwa no wete lansa kumako aye nye mwa mako mahilio my parents are very understanding na nimeelewa na nimaelewa miaka no mesongwe na monte me ngalikosia kitui ya me ngalikosia kitui lakini mena most of the times mekala Nairobi but sai wako kitui kono very young very young musiwe na mwaka woku musiwe na siano asumekala avishini tila iswe mukitelo vi mekala Nairobi ona mabiti leva just the other day maendete kitui okay yes yunye kwa baina de nangaliko ya kwa ngaliko asima kwa ndo musino ende amwana wake moseo na ningi akwata mundu utothina musina agende thia wasiwasi pia no isimenda asiana pia bana ka thikethe no so weku anondo no decision ya mundu nani ona na moiye choko tabia kana kila chaile niguo na yu ndesa kwete thina nundu wa masomo akasia we bado ndale kuyusisha zino isi abe asia mama asia we school well focus na book peke yake ni maweta lakini ndia na vena thina nundu athe angino atwai na matwai to mo school tia nikito matia that is mukuo wakwa ula mukuni sister wakwa you ndia na vena thina as long as ningu focus na mabuku na pia kawila kalaka kwa tia ninolo wako ninolo niko bado no wende othukuma ngukwate ya sio thema buku twae na we pia mundu nisi ku manage very nice oneka we very hard working muno na nioneka nina bahati yo monde nende teme ya nende mundu pia kundeja donje nde totetho muno echo kitumi ni the ana kawila kwa okay nende ni okolia na manyanya school ndia sendu zaiwa nita wa itenganisha namo kana wethele nitabethela ni alaga ai gapa yo nondo na wakasa koleka nini jia nano amengino sisa ingino isa kwikala nando ukethe ayo fake ala metro fake friends you kabo kethe niwe na yourself nondo ni isa kala ya mundu ukethe no wokusuka aba yote nota kwendea moseo yinye ndia nana wa maingi na as long as ndu support ya nai tunena ona mama no me proud kuona na the next step yuba idana thina nundu anana akingi ndo sigatia nyanya muno nundu ni you as yourself ndiye kalena nyanya nundu meka ndwa wow excellent ni ukulia mwende what are some of your hobbies yani kana ila we free we nicha ukikwendea muno kwe nende to travel nende no mwana utethea bo lakini ku travel nye no ni travel ya all my life no nume kuunga nenda nesa sia ila ngeso kwa tembesa nesa angethea musi wako nesa nenda nitembea Kenya yonde wow na ngivikila bado as long as nesa sivo na nina mwanya wako enda ku travel nende to travel nendete kudukisa mbathi music I love music nendete mbathi tasiba bongo gospel yeye ndiwa reggae ndiwa arumba ndiwa wajakoya isu hapana wow yeye na kwa imbathi nendete mona gospel nigwa siankita thayo nigwa simba kamuno wa sawa muti badokile
Nendo kukulie mwena weird. Lakini ndisi ni yata. Ukesa kwethia muthenyo omwe. Ngicheat. Na mundu twasi the same gender. Yunyena mwitungi. We utona sio chosata kindu chu. Iweta we mutumia wakwa. Yes no wambithia na mwitungi. Utona chosata tawe mundu. Mwetu mwe same gender mwechite zine kana onese okay class ongi mwetu amasito tas we babes we nini na maybe no nemo kiss not the kissing mwesi kindu kimwe in a family kindu kimwe communication is very important na whether mundu ayeka kindu ndo ilo rush into ku make decision yako nimwele kalandi edhani kindu ki makosa mukasolve edhani kindu kirekebishwa well and good yeah all right nasoma nasema somo meba ndune sonda nzama la Kisongo na literature no wonder no wonder cha we na Kisongo kio bando Kisongo lakini kila cho sola mundu nendi nye ndo nangulia my hobby most of the times nye nendete acting we actor yeah I'm an actor Jupiter Traveling Theatre nini actor na ninaandika some scripts yes that's quite nice yes. Kawe mwalimu na tamundu aeje yako isune moves kona si sawa ndiko na tabeba bandu bena dina yeah niwe nenda iwe muno niko meet niona no tusonge mbeyimo ndo aswange tukwesone na tumane nge ngosa namba yakwe thaba ina dina we bandu yeah tuisone na nya tuima na the way forward manondo yote very much otherwise okay. I'm so happy with abandu bana ku meet ngimanza mondo so I can see there is some compatibility you asisia my family and your cetabellum they can fit each other tiwa no right ball and socket joint ana attend Mbenzi naona hii sawa akwata mwalimu tinono boku wake naona ni mundu TCG kana TCG and then ni mundu yes we and ideas and future plans na ni mundu esekelo kwenda in life kwa naona tana kwata mundu Mbenzi ndio ndi ndugu niona tana kwata kipenzi nundo na sisia niona kile tunika sio straightforward God fearing very humble na ile kwenda kwanga ndio natana kwata ekuya gutatebia likuthia nayo aende wona mundu we James ayikia pina na yetekelwa ona ndana need gwikia puke valave Florence na indi moni metekelana na indi usiru witha utanu kwa muno ingaliko eno kuona mundu okia nthini wa Mbenzi na kwatia Mbenzi yake kadhanu kwende guso yako kanthini wa Mbenzi kuona bumuthia wa kilungu no kuona kione chaku namba iko kangale kwesu pauni boto maavisa waku nthini wa WhatsApp nikedhagu rengelelie buso yako kanthini wa Mutongo TV na nthini wa Mbenzi wikwatie Mbenzi yaku ko yuni asia bye bye na ndikuendete sana we ni wiyaminite kimistali no uliche mundu pin na gaima oyeke ya piok tutumie bisa waku WhatsApp namba ne noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thanthatu tunenge mwanya wa kwikwatia Mbenzi kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi karibu sana musiaisia wa Mutongo TV ilani ngwatani wa mukamba kilunguni cha Mbenzi nyemabita pita nemotuse na ne wa maunda wende ugana ombete star kebese
wisineza kana kilungu cha Mbenzi kithaki ukite kondu waku nundu okunenga ibuso ya kwikwatia mwendo waku kana wau waku kana estetwela mtani muno mwitana yeta wa baby na indi buthijane wa omumbio ni ndatulike mthini wa date tayari mundu we Florence no bikiengale kwenu na James no bikiengale kwenu kweka tulike date ni yoi tone besongwata James no kulicha mundu pine nake Florence no kubendwota with animaticalana kweka tulike date ni yoi tone besongwata. Okay, kwa masito nitawa James Mulwa kuma Kitui County lakini nikalawa masaku bakatoloni ni mwalimu ba Machakos Boys na omonde ninokie ba Mbenzi kumanda Mbenzi yani kendo wa mine wala tutona ikalania permanent na tekethia na siana imwe na tukenje the rest of the life team. Kwa masito nitawa Florence mwende nokie ba Mbenzi kumanda mutumia kumanda mundu twekalanya mundu nita wakwa mundu tutono share ideas tutono make decisions bamwe ngai atwathima twekwata siana na kukua imwe. Okay, sasa poa sana ya karibu sana. Asante. Ya kwa masito nitawa James. James wao nitawa James Mulwa. Mulwa na kwa nitawa Florence mwende. Yes. Na yu umetengalisiwa umetengalisia Kitui. Kitui Central ya kwa Ngilo. Ai, kaibu wa misini. Ya, unakuwa wa Kitui? Ni wa Kitui lakini numete Kitui ruro. Na buko abonza. Wako abonza? Wa KV. KV. Wa utanalika seku. Nengaliko isu. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Wow. Okay, you nye. Nokaba Mbenzi yomunde. Kumanda Mbenzi yakwa. Ndo ya no single for long. For quite some time me wakala taino witano na ndia kanuke ku Mbenzi kumanda Mbenzi yako nesitio mingi no mingi yo lakini ikaoke yo mise ninge twasiata no we na kwano keba kumanza mundu nita wakwa yes twekalanie ngai atwendesia tumande musiki. Wow, that's very nice. You wambe wa KV. Yeah. Wavuwa bikia utanamba vikana town. Utanalika town. Wambia wetu mwende. Wesi by the mwendo meana kwenu? Kwitu tuisiana itano. Tu atatu mwane ile ni mwetu akeli. Okay. Wow, ituti hana mwane tatu na mwetu mweta mwende taku. Ai. Yes. Na siyo kwenu. Yeah, wani sito mwende ni very symbolic. Maanisha mundu wendetu. Ni mundu wendetu. Yeah, lakini andu no mendete kwetu miana indi no sawa. Aya, ndito miwana ito miwando vile nondo ni symbolic. Okay. Yumu mutu ite Kitui kana ui Kitui kusiawa hii. Yeah, tusieto Kitui. Kitui ovu kuma town no just 1 kilometer. Andu veto wakwa Ngendo. Then nyengatua kuma sako. Ova akatoloni. Okay. Yeah. Masaku weyani kana? Masaku ni ya weyani. Ya ni ya mwalimu wa Machakos Boys. Yeah. Tuta masaku kumendi? Nina around kuma 2016. Yeah, ni wandu ite masaku. And ni post with the other day wa Machakos Boys. Na ndiko ni serikali mwalimu wa Kisongo. Yes. Nye ni tuite Kitui kusiawa. Yes. Kuyana. Kuikala. Yeah. Na kutwawa. Kutwawa no Kitui. Yeah. You ni tuwa Kitui. Ende currently ndi Kitui. Ni the I love you. Akini school. Okay. No nende yosoma. Kinende onosoma no kawilon. Nikuna. Kenda at least ne kwa to school fees. Okay, nduito. Silingi waku. Nwesi mundu ena silingi wake. No seo. Especially mundu mukena silingi wake. Ewa no seo. Yuwa kaile kuna. Kota siatu. Okay. Ntesa siatu na nguwa siaka. Kidogo tu. Okay. Kwa mtumba. Ila ni free. Ila ndena class. Yeah. Ni mwaka wa katatu. You very hardworking. Thank you. Nukulia yu wase nusoma. Nusoma chao? Nika accounting. Accounting? Ilasi ya kutala masavi, ilasi ya 0.01. Wow. Nesisu. Na asome hapa? Nairobi, UN. UN? Wow, very nice. Thank you. Nye na asome hapa Machakos University.
na neigwa environment yako ya mbendesia ya kuendesia wa moto na moko tu aku wa mande wako sehemu baya na wa anye nende yako utaka sehemu ba noito bakatoloni withio wakatoloni school mwana withio naoneka wao munini ko ina miaka yana ndiye munini as such na kula kuikasa na ambie kuikasa tena you by age na miaka yana nina 25 yes I'm 25 years old yes naona hapo ina miaka yana 23 a gap of 2 si mbaya hiyo si mbaya si ndio wow very nice yes wase utwite ku masako okay wase wigalita isingo mithandatu yes you which means waina mundu na witina yeah of course ni chakithia chatumio mwemano we see matukwa relationship sile liko na auto issue yeah like you according to you nye na ina mrembo dem mrembo na Tokyo kwa sana just because of lack with the faithful to each other nyimo the nyomwe na kilio nili unewa out of my conscious nithi ni mutembele kwake nyala na indie wethi abate basio na nethio jamaa ingi obo ndi katika harakati ni zitu anenanya nyenona vai haja tu anenanya nethi kaniki tuomeka nye ndimanzo otherwise lakini yeye at break ndo kunondo tekalete for so long you wendi wa makitatu mwisi be kukitia mundu na kumukitia in the heart yeah wewe wa mukitise kada kitise in the heart na makitile in the heart ana ndo mwekea na jaribu bingo sia bae mela yeah na moya isone na nienge kana ba itanena nia wethi anye niwe kindu chuchambikana ichamchatho cha thayo wako na nethi aba hii haja tende ikala na mundu faithful because for one mimi napenda mtu ako faithful yeah napenda mtu God fearing yeah spendi mtu sikunaelewa kichorochoro yeah okay yes nye okay ninethitwe ninaina mundu pia lakini twatiania iago yeah it's a year ago unithitwe ngefocus na masomo makwa career yakwa na weola nikuna na since ninye nisiaisweba ya musini you know nisino ngina mundu etie bidii ndi wambia niwe first born ni wakele ni wakele ndi kila mundu ndo ila bidii yake ta mundu you either maundu aingi oyamba ikana lakini kallu nethia kawa we manza miaka nesino yasonga tu miaka itasonga na mundete lake sokwa na inegwa wambia win around 1 year kwani hiyo relationship isi hakuna yo kwani kwa weki kiata usome mwe maundu maingi aume kwanza mwinge wambingi ngewasi mwe lakini si usoito bungu bungu tawivende wewe so kitia mundu we faithful it's so hard ko yayo okay ni wangengie nesio gudwe baby mama baby mama okay ngana ba paendeka na mweka nume kabaka mbaye mwana yontienda kwisoya nangi in future niwo lakini ndokese asiome no ndo mwe ome timo bo weko generalize it a fallacy of generalization okay ni generalization but ni sawa maondo maingi otondo mwasi akatu maondo maingi no wewe lakini wewe sako ida mundu faithful ikala nake meko maybe ni watakwatwa lakini meko ngona na minengo kwatwa yeah idhia na uaminifu utapata okay iwi we wendeta mundu mukawili hata kila mundu wote stila yake yeah no kila mundu wote stila yake kendo chambe tondo no tabia ndienda heartbreak nenda mundu faithful ndienda mundu wa vichorochoro another thing mundu God fearing okay then mundu tu in case of anything no tikalende tikanena ni atika solve problem ila yesa kwisa rise wese mitwano be mutwano ile yawe katheyo no be the ana siamba tu ano nginya they have any issue yumila kethe no mwikalende mukanena ni muka solve nando sia looks siku yange masia ndete mwe munene ndo sisa sia
Lakini you according to phenotypical aesthetic mwi wa size yote yaku yo sawa. Okay. Yes. Nende chala meta tall dark and handsome. Wow. Kinina na sisa tiba dhuku. Kwa uona nyo afadhali. Sawa. Tiba dhuku. Okay. Wewe ndisi nikiwabika wayambe nambi kwithia ndisi ni hata we mukale. Yani nambe wabika wao ni usembeta akilini kwako hivyo. Yani naambia kwisi le mukale lakini leo ambia ndabia mwende. Na basi. Wewe usembeta akilini. Wewe usembeta akilini yani wezi mukale no mundu wose. Ni wewe usembeta kwa akilini round you. Ona wela pia mweso. Ende tu mineto manai. Eto manyane wangu. Onde baindete. Niwo. Lakini nendete and faithful for real. Yes. Onde wendete mun faithful. Nwise au memethea ni bana ba. Shugula no mono kasai. Ile kanisa. Ile ta mundu musio. Ende ndine wake ndo mwisi no isi ndo sawa usisi mundu. No sisi no kambe judge lakini no sio ambe to sisi ameko make. Ukekala nake ukewa uneni wake pia kama na yenyewe mundu direction yake. Wow, that's very nice. And hii mundu mwende ni okulia na sisi no to mundu wa kanisa. Wenda kanisa we? Anenda. Ile kanisa no Catholic. Catholic. Bomane ba kana iba. Yu masako no kie Mbenzi kumaya mundu nituye kitui ekitui nenda kanisa no Catholic buka kwanza ila ni school nini the school nzene pe kanisa ya Catholic pia. Okay. Ina kwa upande wa kanisa nenda Katoloni prayer center ita KIG Kenya Assemblies of God na jiwe naona wewe wa Catholic DC nibethe na tashwishi yote nundu misi no denomination sio nsithi na tuma issues kwa mitwano with the network for example there test otwa with the ningeenda kanisa mwena kwingi no bethe na issue ya muthembos kana nusi wako kanisa ingi yo ndisiwa ndia soko mana mundu mbia ndukathi kanisa muna wisengo no ile ya mundu na mundu no ise na ngayola wake winya ndise kanisa isingi si the asende hata lakini ngatatithia nisi mundu no kutatithia mundu kwate abala zela endo amasia when you go to Rome you do what Romans do nundu ithia akatwetwa atweka otwawa yo atwawa ndu thiukeke kila maika nigo wow, that's very nice na ndisi nini netia kakinywaji na ndio nakayoka ndisi kwani weita kwa wendi yao lakini kangu nengo kaenda wisanga iwawe maisa welcome au meme kwa city ni siaka aye si nonginya sengi wesi sengi utembe tunawenda no uswania mwila wakile kaindoka nza maswania mwogite kuka muswania ne sabi haya asante welcome nende yu mundu mwende ni okulia we you endete hata in life ndete mundu mena mbesa as much as nina siakwa pia ndete mundu ina siake tia ni mundu mukaku provide ni so mundu ume provide wana mundu mukabe aibwa ibo na mundu mukekwithia bayo ndo utakwika kuno ndete nona mbesa siakwa pia withia mbesa siaku we ni respect pia we uni respect na tia maundu mo the manombe kwekea kanumeza sia maundu manombe maka imaundu tameva yu kuthambia mumba isu ni role ya kila mundu tia mundu mukawe kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi.